Čipica poštarska, torba s pismi zvrhana. Peter je res pravi, po srcu in pojavi. Peter prav prijazen poštar je. Kuštrava kipica spremlja Petra poštarja. Jaka je res pravi, po reku in postavi, zvesti Petrov mači pomočnik. Petro kumbirdič je in hiti, odpilje z Jakov jutru ga na delo danes. Pismo ti zroči, tok, 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 cin, hitro mu odpri. Čipica poštarska, Petru odlično se poda. Z rdečkom že drvita, z Jakob pozvonita. Pismo našlo pravi bo naslov. Pismo našlo pravi bo naslov. In zatem odpravi se domov.